story kan ti chuale tur hi Parfung choi ti romon pui zadeng ziak kani a ma chia kan ngai thak tak puk dang dai ti ziak tu kha hemi ziak tu tho hi ni a hele khabu Parfung choi ti hi kum sang ni le palikuma sinot literature and publication board in anti chuani a kan ti thin dan ang bokin tuntuma hi chuan a chung thu kan lu chil lawanga a ziak tu thu ma kha khu honnan kanan mangle phot don ani aziak tu thu ma ni lo publication board thu ma hi om tel boka hero hi chu kan chiar lo mayanga aziak tu thu ma tunai lo ngai thlang mutmo narmo akalo nei ve thina wangin mi thanem ngai te tlom ngai na ma chuan chungle manin sit tak chungin hele khabu hi ka han sual chuak vele tangot maya mi ti le khabu ziak chu a phave hau lawang ti chu hre chiang tu kani ziak ka hrefi tual mai hele khabu ziak tu ra ka tin lo ziale engma kani lo zia hring chunga minza pui hau lova kanu le pa le ka unaute min dom dan po ka hring mai chu mai ni lo hele khabu ziak nana kamamo min ngai tu sak tu pu h cup no na late ka hring thin hetinga min boi pui tu hi ni ma se tu na chuan sa tuan ram min lo pan san ta a karil ru acham reng thin tin a thian nu piro thua mi te chung kwa mission veng thlang ten presa da ma a atulanga piang min ti saktu typewriter min chut saktu nulama ruati republic veng te nulama nei mission veng thlang presa da ma min en saka thu ma min zia saktu kan pastor reverend lal chuan o mate chunga kalom thu ka soilo theilo hengba ka hian hetiang le khabu ziak thei tura no pang kani lai le zir lai kani chola ya thule hlamin chom lian tu pulal zue kolni kanan veng chung alom thu ka soilo theilo hengba ka po hian soi mai hau lo tur chu Synod Family Guidance and Counseling a counselor Reverend Arvan Bela hiani le a ani hian min choi chodu na tak tak ril ru pu in min tran puya ama wang tak po in hele khabu hi piang theini hengba ka hian hele khabu pian tir tu tak Synod Literature and Publication Board nena lom thu soilo thei kani lo anni hian a tu langin an en zela ka kut chuak thalo lai te min fin chu saka zut mam ngai lai piang zut mam na an lo thok boka ka fam kim lo na lai piang min fin chu zel na konga ka loma min kai hroi to ro pui takani ka ti lo thei lo a to bera chuan kanun kong min hroi tu ni tina minom pui reng tu pathian chunga ka loma ni engkim hi ama changle ama wanga lo omani si a chuti chuan hele khabu khongai takami lo chiar saktu te zong zong hne na enge mokong khat chau tala hlok nai ne theinan ka tong traya afam kim lo na letlin lo na lai zong zong hi ka thiam lo wanga ni ti ka hria chutiang konga chuan min fin chu the piang chu lom takin lo pom zel turin kain pe reng ani ti hi siar tu te hne na ka thu cha ani e tin thon thu ani wangin tu te ta ne moril rutina thelo ompal po in chu chu ka tum mani lawa thon thu phua chop mai ani ti min lo hret sak don nia romon pui zadeng khozol veng thar ti ani tikhan zanina akhu honna kan neya naktu zan lama ngai thak thei turin kan in chop chu man be sayang o in lo ngai thale thawanga a thei dan kong kongin a share lampanga te po kha ma min lo lak pui zel ulai tun lai na tak tak kan thok theilawa a recording lam thlengin a keima thlengin ka buaya chu wangin a ngai thla tu lam te chu kanin pe em a chu wangin a share lama te po khan tran min an lak pui ulati kha kan ngien le ngal bok cheu ni